Pemirsa, kewentenan pangan rauhe mangkin dahat kaurati ring tengahin mal nyane harga beras. Saking Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kelungkung mesti kayang stok beras kantun aman. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kelungkung, Luh Ketut Eka Susanti Mausang, paiketan dane sayan rajak masa salah inggian ring harga miwah kuentenan beras rita pengan mangkin. Anutin sesalah harga tim inflasi daerah TPID Kelungkung, pasokan beras ring wuku kaping untat bulan September warsa kali tali 3 likur, kantos langkungan 900 ton. Harga beras kantun ring sawatara roras tali ulungatus kantos 14 sata rupiah a kilogram, saking beras lokal, medium, miwah premium, ring tingkat grosil. Sesalah bahan pangan puniki, kemargiang ring rahina soma miwah praswati, ring agen miwah toko agang sane ngadol pabuat pokok. Nenten wantah beras nanging taler wenten gula, kedele, minyak goreng, gula pasir, jagung, miwah daging sampi, miwah bawi. Silih tunggil agen beras ring pasar umum Galiran, Putu Dia Handiani Mausang, harga beras rauhe mangkin kantun agang. Sadurungnya ni harga beras medium kauningin dasa tali rupiah. Nanging rauhe mangkin sampun munggah ring harga roras tali ulungatus rupiah a kilo. Punika taler ring beras premium. Harganya ini nincap dados 13 tali ulungatus rupiah a kilo. Punika taler ring tingkat pengecer katah harganya ini 15 tali rupiah a kilo. Sayan nincapnya nih harga beras ring galah ungkuran nuldulang ring sajeroning pemargi saking kepolisian. Kapolres Kelungkung AKBP Inengah Sadiarta mimpin langsung jajarannya nih antuk tedun langsung ke sawatara agen beras sane katahnya nih ngelimbakang pasokan beras majong pedagang eceran. Polisi jagi nguningayang napike wenten penimbunan ring tengahin sayan agangnya nih harga beras. Polisi tedun ke pasar grosir Galiran Kelungkung, tur kantos mangkin durung kepanggih penimbunan ring lapangan. Bagi Arte Bali Pos nguningayang.